Jadi memang pasukan Dajjal ini mempersiapkan alam dunia ini sebelum Dajjal datang. قبل ما يأتي الدجال Nah, يهندسون الاقتصاد، يهندسون الاعتقاد، يهندسون التربية. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santun, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, ini yang akan berbicara insya Allah cuplikan dari almarhum al-maghfurullah Al-Habib Abu Bakar Adni al-Masyhur ya. Allah yarhamuh rahmatal abrar. Mudah-mudahan beliau di tempat yang baik dan mudah-mudahan kita semuanya dapat keberkahan beliau. Ya, beliau adalah salah satu ulama habaib yang luar biasa, keilmuannya luar biasa, sangat mendalam keilmuannya, khususnya tentang masalah akhir zaman. Tentang bagaimana beliau sampai ada itu namanya Fiqh Tahawulat. Beliau juga pernah menulis kitab yang kalau nggak salah 2015 atau 2016 sudah menceritakan tentang pandemi, tentang vaksin, tentang virus yang akan dibuat yang namanya corona. Ada di kitabnya beliau. Nah, makanya waktu beliau meninggal itu setahun yang lalu ya, kita merasa kehilangan, khususnya gue ini merasa kehilangan baik banget gitu. Ya Allah, mudah-mudahan murid-murid beliau insya Allah bisa meneruskan perjuangan beliau untuk menyampaikan tentang akhir zaman ini. Ini ada 2 cuplikan video yang sangat penting bagi kita. Nanti insya Allah kita coba untuk menyimpulkan apa yang beliau sampaikan. Walaupun gue cuma dapat cuplikan-cuplikannya. Karena apa ya, gue sendiri bukan orang yang ahli menerjemahkan gitu. Tapi ini alhamdulillah kita dapat cuplikan-cuplikan beliau. Dan insya Allah kedepannya kita juga akan mencoba membahas tentang pentingnya kita memahami tentang akhir zaman ini. Nah, ini ulama-ulama yang begini mudah-mudahan bermunculan gitu. Ada ulama lain yang berani berbicara seperti beliau ini. Masya Allah. Ini kita dengarkan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. عروة عروة عددوا العراة وافتحوا أذهانكم لأن ما في الدنيا حل مما تسمعون Ya Allah, buka pikiran kalian. Ini bukan tentang yang kalian dengar kabar-kabar dari luar. الحل الأصلي في كلام الله وكلام نبيه. صلوا على الحبيب. اللهم صل على سيدنا. وكلكم أنتم الشباب إذا ما ترجعون إلى كلام الله وسنة نبيه فأنتم للأسف قد تصيروا مثل غيركم من هذا الغثاء. العودة إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه. بعد كل أهل زمان يفسرون كتاب الله وسنة نبيه في قضايا الدعوة، في قضايا السلوك، في قضايا الخلق، في قضايا التحولات بما يناسب زمانهم. أما في الصلاة والصوم والحج والزكاة هذه ثوابت من يوم ما عرفنا المذهب الشافعي والمذهب الشافعي، المذهب الحنفي والمذهب الحنفي، كل المذاهب في الطاعة والعبادة على ما هم عليه. لكن هؤلاء تتغير الأزمنة، تتغير الأمكنة، تتغير الأساليب. يشير النبي أن بينقض هذا الإسلام في ثوابته وفي فروعه. لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة.
كلما نقضت عروة تمسك الناس. طيب وين العلماء؟ ليه قال الناس؟ كالناس، من يقصد الناس؟ قال تمسك الناس بالتي تليها، أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، وفي رواية ورب مصل لا أمانة له. الصلاة موجود يصلون الناس، لكنك تخشى على نفسك وتخشى على مالك وتخشى حتى على حذائك عند المسجد. إذا كذب النبي؟ لا، ما كذب النبي، لكن ما غصنا بعمق حقيقي في كلام النبي ولا في القرآن. أخذنا القرآن للاختبارات، أخذناه للنجاح، أخذناه للشهادة، أخذناه للمعرفة السطحية، ولم نأخذه كهوية، ولم نأخذه كبناء رجولة. Allah, ini gue sampai padahal beliau ini nih cuplikan video cuma 1 menit 42 detik. Tapi gue menyimpulkannya susah banget gitu karena terlalu banyak. 1 menit 42 detik yang penuh dengan makna. Kita ulangi ya guys ya, kita ulangi dan kali ini gue akan coba menerangkan yang gue paham nih dari apa yang beliau sampaikan per kalimat-kalimat beliau supaya gue takut salah. Intinya kita ini memang udah di akhir zaman sekarang. Tali Islam ini, tali ikatan Islam memang udah mulai lepas. Ya, mulai awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. عروة عددوا العراة وافتحوا أذهانكم لأن ما في الدنيا حل مما تسمعون. Lihat ya, buka pikiran kalian. Gak ada solusi, gak ada jalan keluar dari apa yang kalian dengar dari ahlul dunia ini. Gak ada. Itu semuanya bukan solusi. Mereka menipu. Mereka memberikan perumpamaan baik, tapi tujuan mereka nggak baik gitu. Solusi yang paling benar. الحل الأصلي في كلام الله وكلام نبيه. صلوا على الحبيب. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Solusi benar yang benar dalam menghadapi kegilaan zaman yang kita udah lihat sampai saat ini adalah kalamillah wa kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Solusi yang benar adalah kembali ke kalamnya Allah dan kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكلكم أنتم الشباب إذا ما ترجعون إلى كلام الله وسنة نبيه فأنتم للأسف قد تصيروا مثل غيركم من هذا الغثاء. العودة إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه. بعد كل أهل زمان يفسرون كتاب الله وسنة نبيه. Nah, jadi kalau kalian udah lepas dari apa itu kalamullah dan sunnah Nabi, maka kalian akan menjadi sampah seperti orang-orang yang lain yang tertipu. Mudah-mudahan Allah selamatin kita. Allah selamatin kita ya Rabb, amin. في قضايا الدعوة، في قضايا السلوك، في قضايا الخلق، في قضايا التحولات بما يناسب زمانهم. أما في الصلاة والصوم والحج والزكاة هذه ثوابت من يوم ما عرفنا المذهب الشافعي والمذهب الشافعي، المذهب الحنفي والمذهب الحنفي، كل المذاهب في الطاعة والعبادة على ما هم عليه، لكن هؤلاء تتغير الأزمنة. Tata cara beribadah itu nggak berubah, tapi manusianya yang berubah. Iya, setiap zaman ini manusianya yang berubah. Tata caranya, ibadahnya tetap, kitabnya tetap. Yang mazhab Syafi'i ya tetap mazhab Syafi'i seperti itu, yang mazhab Hanafi ya tetap Hanafi seperti itu. Nggak ada yang berubah, tapi orang-orangnya yang berubah. تتغير الأمكنة، تتغير الأساليب. يشير النبي أن بينقض هذا الإسلام في ثوابته وفي فروعه. Nah, agama Islam ini agama yang udah sempurna dari Nabi, dan ini yang berubah adalah manusianya. Makin berubah dan kita udah sampai di zaman akhir ya Allah. Makin serem ini guys. Mudah-mudahan Allah selamatin kita. Kembali kepada Allah dan Rasulnya, sudah nggak ada lain. تنقضن عرى الإسلام عروة عروة كلما نقضت عروة تمسك الناس. طيب وين العلماء؟ Nabi mengatakan begitu terputus tamassakan nas, manusia. Kemana ulama? Wen ulama? ليه قال الناس؟ Kenapa Nabi mengatakan itu manusia? كالناس، من يقصد الناس؟ قال تمسك الناس بالتي تليها، أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. Iya, orang yang pertama terputus dari makin akhir zaman ini adalah hukum. Hukum Islam udah tabu gitu. Udah ada orang Islam yang bilang jilbab nggak wajib, udah ada. Dan ada yang bilang udah ada orang yang nggak sholat terang-terangan gitu. Iya, gua nggak sholat gitu. Tahu pada. Nah, dan itu akhirnya sholat. وفي رواية ورب مصل لا أمانة له. Nah, ya itu terakhir loh sholat ini.
perubahan zaman yang terakhir, udah mau deket kiamat berarti. Sekarang ini udah terjadi itu guys. Sholat udah berapa banyak orang yang sholat tapi la amanat Allah. nggak ada amanat, nggak bisa megang amanat. Maksudnya لا موجود يصلون الناس لكنك تخشى على نفسك وتخشى على مالك وتخشى حتى على حذائك عند المسجد. Tapi orang sholat udah nggak mikirin tentang bagaimana beribadah kepada Allah, menyembah Allah, tapi takut terhadap keadaannya, bahkan sampai takut sandal, takut harta. Iya, sholat tahajud kalau lagi pengen harta, sholat tahajud kalau lagi susah. Itu orang-orang yang mendirikan sholat. La amanatalah, na'udzubillah. Dan ini berarti kita udah sampai di zamannya guys. Kita udah sampai di zaman ini. Udah terjadi ini semua apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Udah sampai di zamannya, bersiap sayang. إذا كذب النبي؟ لا، ما كذب النبي، لكن ما غصنا بعمق حقيقي في كلام النبي ولا في القرآن. أخذنا القرآن للاختبارات، أخذناه للنجاح، أخذناه للشهادة، أخذناه للمعرفة السطحية، ولم نأخذه كهوية، ولم نأخذه كبناء رجولة. Jadi orang zaman sekarang iya ngaji, iya Al-Quran, tapi bukan dijadikan pegangan hidup gitu. Tapi untuk dapat gelar, dapat pujian, bukan untuk membangun diri. Ya Allah. Dari cuplikan yang pertama beliau ini, ya Allah, mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai keberkahan, mencintai beliau. Dan mudah-mudahan kita dapat ilmunya dari beliau, dapat keberkahan. Ya Allah, Allah selamatin kita berkat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita udah di zamannya nih sayang. Sudah di zamannya. Dan ini kalian gak mau waspada gimana? Jaga diri kalian, jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita. Ini ada cuplikan video yang kedua tentang Dajjal ya. Ini beliau sudah menyampaikan tentang bagaimana akhir zaman, dan kita udah merasakan itu semua. Apa yang beliau sampaikan udah, yang melalui hadis Nabi SAW sudah menggambarkan ribuan tahun yang lalu, dan sekarang kita udah merasakan itu. Kembali kepada sunnatullah, kepada Allah dan sunnah Nabi SAW. Insyaallah kangen kita ulama yang begini ya Rabb. Ya Rabb, kita dengarkan yang kedua ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. هكذا يقول النبي: يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا 3 مرات فوق المنبر. عندما تكلم عن من؟ قال هكذا عندما تكلم عن الدجال. طيب ايه هو الدجال؟ دجال منتظرين واحد بيجينا اسمه الدجال في آخر الزمان، وكلنا بنشوفه أعور وما بيدخل مكة والمدينة فقط. النبي قال: لست أخشى عليكم الدجال. نحن فزعانين من أصحابه، من علماء الفتن، العلماء المضلين. قال: لست أخشى عليكم الدجال ولكن أخشى عليكم الأئمة المضلون الله الذي يهندسون العالم قبل ما يأتي الدجال. يهندسون الاقتصاد، يهندسون الاعتقاد، يهندسون التربية، يهندسون التعليم، يهندسون الإعلام، يهندسون السلوك الخاص للمرأة، يهندسون حياة الطفل، بكل ما يهندسوه حتى يجهزوا جيش الدجال والشعوب التي تستقبل الدجال وتخرج مسيرة في استقبال الكافر الأصلي، وتقول له يا مرحبا بك، وتقول للدين ما بغيناك ولا نريدك، ما تعشي إنسان ولا تغديه. الله. هذا ما هو كلام كذب، هذا كلام صح. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Beliau di sini menceritakan hadis Nabi SAW waktu beliau di atas mimbar. 3 kali Nabi mengulang kalimat Nabi. هكذا يقول النبي: يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا 3. Ya, Nabi menekankan itu 3 kali. Nabi mengatakan itu, berpegang teguhlah. مرات فوق المنبر. عندما تكلم عن من؟ قال هكذا عندما تكلم عن الدجال. Nah, begitu. Ini Nabi sangat serius mengulang sampai 3 kali di atas mimbar di saat Nabi berbicara tentang Dajjal. Allah. طيب ايه هو الدجال؟ Siapa? الدجال منتظرين واحد بيجينا اسمه الدجال في آخر الزمان، وكلنا بنشوفه أعور وما بيدخل مكة والمدينة فقط.
Ya, jadi Dajjal itu ya itu yang seperti digambarkan oleh Nabi dan beliau ceritakan di sini seperti ada satu orang atau satu makhluk matanya satu yang akan muncul di akhir zaman yang akan menebar fitnah. Dulu gue mikir bahwasanya ya gampang banget ngetahuin Dajjal udah ada ciri-cirinya di jidatnya sini ada kafaro. Tapi makin ke sini iya bener ya fitnah Dajjal ini makin serem gitu. Ini belum Dajjalnya baru pasukannya aja udah begini nih. Udah terpecah belah Islam ini. Ya. Hah? Dan itu Nabi udah bilang di sini di hadis yang beliau terangkan ini tentang ulama yang menyesatkan. Pakaiannya ulama tapi menyesatkan, memecah belah. Allah, mudah-mudahan Allah jaga ulama-ulama kita ya Rob dari ulama-ulama su. Amin dan mudah-mudahan Allah jaga diri kita, keluarga kita untuk selamat ya Rob. Dengar ini, dengar. النبي قال لست أخشى عليكم الدجال. Nabi bilang Sallallahu alaihi wasallam kami tidak menakutkan itu, yang kami takut itu bukan Dajjal. نحن فزعانين من أصحابه. Yang kita takutkan itu teman-temannya Dajjal. من علماء الفتن العلماء المضلين. Ulama yang menyebar fitnah, ulama yang menyesatkan. Pakaiannya ulama, kalimatnya baik, tapi dia menyebar fitnah, tapi dia menyesatkan. Ya Allah, makanya banyak orang yang terpecah belah ini. Hah? Ntar, Umi gue telepon. Ya Mi. Assalamualaikum sayangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mi. Ya nak, ada sehat? Sehat Mi. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah Mi. Ada konten ini. Iya lagi di tengah-tengah konten ini Mi. Oh, silakan nak kisah. Iya Mi, ya Mi. Doain Mi. Merpati, Ada Mi. kita doa-doa nggak dapat beli mobil saya. Amin, amin, amin. Ya, insya Allah. Amin, doain. Insya Allah ya enak. Iya Mi. Insya Allah. Baca Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad insya Allah. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مي Sehat saya. يا مي Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, mau lagi ngapain aja lu kalau orang tua nelpon khususnya ibu jadi nazimat ya. Mudah-mudahan ini jadi umi gue umur panjang sehat afiat ya Rob dan insya Allah apa yang gue lakuin ini jadi apa ya? Jadi berkah buat pahala buat abah sama umi insya Allah. Jadi yang ditakutkan oleh Nabi SAW adalah ulama-ulama yang menyebar fitnah guys. Itulah anak buah Dajjal, pasukan Dajjal. لست أخشى عليكم الدجال ولكن أخشى عليكم الأئمة المضلون الذي يهندسون العالم. Jadi memang pasukan Dajjal ini mempersiapkan alam dunia ini sebelum Dajjal datang. قبل ما يأتي الدجال يهندسون الاقتصاد يهندسون الاعتقاد يهندسون التربية. Mereka mengatur ekonomi, keyakinan, pendidikan. Makanya gue kalau anak-anak udah nggak usah sekolah, kalau anak-anak gue pondok pesantren udah mau sekolah sampai tinggi-tinggi ternyata ya nyambut Dajjal juga. Nyambut Dajjal juga, ya Allah. Ini udah deket lo, udah lihat yang beliau sampaikan di sini udah terjadi. Sekarang beliau menyampaikan ini tentang bagaimana persiapan kita, persiapan pasukan Dajjal untuk menyambut datangnya Dajjal. Nih pasukan Dajjal udah berbuat sayang yang kita rasakan sampai sekarang. يهندسون التعليم يهندسون الإعلام. Nah, cara belajar diatur ya. Udah kita ini harus berpegang teguh pada iman. يهندسون السلوك الخاص للمرأة. Nah, perilaku wanita udah diatur-atur juga, bahkan ada laki sama perempuan dianggap sama. Iya kan? Udah ada. يهندسون حياة الطفل بكل ما يهندسوه حتى يجهزوا جيش الدجال والشعوب التي تستقبل الدجال. Dan itu semua dilakukan untuk menyambut datangnya Dajjal, mempersiapkan kedatangan Dajjal. تخرج مسيرة في استقبال الكافر الأصلي وتقول له يا مرحبا بك وتقول للدين ما بغيناك ولا نريدك. Nah, dan itu kalau udah nanti Dajjal datang udah siap semua. Ya, dan orang-orang itu akan berkata kepada agama di sini,
Kami tidak membutuhkan agama. ما تعشي إنسان ولا تغديه. Agama itu nggak bikin kenyang. Tuh, udah ada belum sekarang? Belajar agama nggak bikin kenyang. Udah ada belum? Pasukan Dajjal itu akibat tipuan-tipuan pasukan Dajjal yang ditakutkan oleh Nabi SAW, orang-orang ashabud Dajjal. Agama, dunia sama akhirat harus seimbang. Lu gimana ceritanya dunia sama akhirat harus seimbang? Itu udah terjadi belum? Masih belum waspada lu. هذا ما هو كلام كذب، هذا كلام صح. Nah, Habib. Ini bukan kalimat bohong dari Nabi SAW tentang keadaan ini semua. Ini kalam benar. Kembali ke kita sayang. Ayo, ini gue sampai nama kalian buat umat Islam khususnya. Berpegang teguh sama keimanan. Ini udah zamannya. Yang digambarkan oleh Nabi SAW itu benar. Dan sekarang sedang terjadi. Dan Nabi SAW tidak menakutkan Dajjal. Yang ditakutkan adalah ashabud Dajjal, al-ulama'ul su', ulama yang su', ulama al-mudhillun, al-ulama'ul fitan, ulama yang menyesatkan, ulama yang menyebar fitnah, yang memecah belah. Ya Allah, mudah-mudahan kita selamat ya Rabb. Mudah-mudahan kita selamat. Dan kita kirim Fatihah buat Abu Bakar Al-Jani Al-Masyhur. Allah ya'li darajati fil jannah kathiru mathubatihim du'a fi sanatih wa fadluna bijahi wa anfa'una bih wa du'a alaina min barakatih wa asrari wa anwari wa ulumihi wa nufatih fi dini wa dunya wal akhirah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qabulil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik guys, itu aja dari gue. Insyaallah kita tetap akan mencoba bersuara yang hak itu hak ya, dengan berbagai macam sisi, dari berbagai macam sisi. Gua pamit dulu, mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpegang teguh guys, jaga diri kalian. Jaga anak-anak kalian, jaga semuanya. Kita sudah di zamannya. Ini waktunya kita untuk berjuang menyelamatkan diri kita dari lepasnya iman dari hati kita. Mudah-mudahan kita semuanya mati husnul khatimah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini.
Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah, gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.